Salibonani bantu bakithi, salibonani sizwe sabensondilina ondlela zimhlophe kuzo zonke indawo elikuzo. Okhulumayo noBukhosi Mathema amajama mamkhonanzile ngodo Nqabelo Gagisa Sodumbu Sangathayo Isithombe zamadoda. Ngizalwa enqameni eGwanda enduneni uSomhlolo kaMacebo ngokuhlala koBulawayo eCowdry Park. Ngiligoso lentombi zakwejama. Ngileqembu labantwana enani 35 team yamajiji lezintombi. Amajiji kube ngabantwana abasesengama virgins bese izintombi abangasekho ama virgins kodwa sebesifisa ukuthi labo bebe ngabantwana ngoba suka sebehambe bayenza amaphutha kodwa kwenzeni kwaba amaphutha sifisa ukuthi mhlawumbe behle bezideli but bebekwazi futhi ukuthi baziphathe kahle. Sizintombi sikhona imicimbi yesintu esihamba si attend khona imhlanhlandlela kuyiwo umcimbi omkhulu okuyiwe nje umcimbi esingawuphutheli ukuba khona ngoSeptember first weekend kaSeptember bese kuba khona igadadi and then kuba khona lemicimbi nje phakathi konyaka izinduna ziyazi isimeme bese sihamba siyekhona okwanamhlanje ke lapha sisenkayi ebabambeni emzini wenduna oDakamela kulo mcimbi ke la namhlanje umcimbi oqale ngomhla ka3 uzophela ngomhla ka6. Kulapho ke inkosi induna yethu isipha izicoco kulaba hambe benza kahle sizweni sakithi. Sifisa ukuthi kube khona ama programs amaningi esiwatholayo sikobulawayo. Siyasilela kakhulu ngama programs. Siyafisa ukuthi kube khona imthimba eba khona bese lathi kungamajiji lezintombi sihambe siyo attend. Sikokele nduna yesizwe umlando wakho sese lesikhathi ngesakho nduna yesizwe endleleni abagqoka ngayo esingathi ngesintu yimvunulo bagqoka okufananayo amabutho kanye lenyosi bagqoka amabheju afanayo. Umehluko ubusisiba ekutheni ibheju nxa uligqokile lilibheju elide asonto ongayigqoka usiye endaweni lapho uzafika ugide khona kumbe for instance ngezikhathi zakudala usiye empini ngenxa yokuthi liyalimita imovement yakho. So amabheju abagqokayo khathesi siyababona bagqoka amabheju amafitshane amanye afika nje ngaphansi kwamadolo for easy movement. Then nxa ngesikhathi sakudala wasithi ungambona uba besevunula imvunulo yakhe wafaka ibheju elide kuyabe kutshengisa ukuthi hayi mhla lokho uzihambela nje ekhaya kulanto enkulu ayenzayo ubona ngesize yebheju anjani aligqokileyo. Kumabutho laphana imvunulo yabo okunye esingakunanzelela ukuthi sometimes kuya kuchiyane ngestage sokuthi umuntu ku stage banempilweni. Umntwana omncane angeke abonakale sevunule imvunulo yenyamazana enkulu ngenxa yokuthi umntwana lwana usasemncane ngakakwazi ukuthi aphume ayezingela meaning ukuthi ngesikhathi esiphila kiso khathesi akakabi lamaminzi ukuthi maybe angazithengela futhi imvunulo yenyamazana enkulu. So usually abantwana abancane siyababona ukuthi maybe uyabefaka isikhumba sembuzi kumbe isikhumba semvu ngoba that is something ekhona vele ekhaya ukuthi kuyakwanisa ukuthi kuhlatshwe imbuzi kumbe kuhlatshwe imvu so umntwana sechukelo segqokiswa khona lokho. Ku modern setup those are affordable ngenxa yokuthi zinyamazana esiphila lazo kuba lula lokuthi umzali akwanise ukuthi athengele umntwana. Then bese usithi abantu abadala umuntu osekwazi ukuthi aphuma ahamba ezingela yibe sibabonayo sebevunule imvunulo zenyamazana ezinkulu ngoba ngesikhathi sakudala ubesekwanisa ukuthi ahambe ayezingela. Then okwezinyamazana ezifanana lesilwane kumbeni indlovu kumbe ingwe inyamazana ezinjalo ngokuyabe kubekelwe amakhosi. Why? Ngenxa ye character yenyamazana liyana eyabe njengokuthi indlovu it's a big animal, isilwane it's a big animal, it commands respect. So yiyo izikhumba eziyabe zigqokwa ngabantu abesikhosini abantu abaye benjalo belezikhundla emphakathini kutshengisela ukuthi lento engiyigqokileyo itshengisela ubukhulu bakhe emphakathini. Then laba abanye bayagqoka nje ezinye izinyamazana ezingayisizo leziyana okuthiwa inyamazana enkulu.